Intare za Sarambwe mu buryo budasubirwaho ziri mu marembo y'ikibuga cy'indege cya Kisangani zamaze kujya gukora operasiyo ikomeye cyane nk'uko tugiye kwigarukaho. Tugiye gusobanura icyajyanye izi ntare za Sarambwe aba barwanyi ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka, aho tayari M23 imaze gutangaza ko bamaze kugerayo. Niki cyabajyanye? Ariko se ibi noneho Kinshasa irabikizwa n'iki? Reka tugaruke kuri inkuru yose uko yakabaye, tumenye ibyajyanye intare mu ishyamba rya Kisangani. Intambara imaze igisakiranye ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ririmo n'umutwe wa M23, AFC M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC n'abambari bazo, yinjiye mu cyiciro gishya kandi gikomeye. Ku itariki ya 2 Werurwe 2026 ubuyobozi bwa AFC M23 bwashyize ahagaragara itangazo rigenewe abanyamakuru ryemeza ko ingabo zabo zageze mu nkengero z'umujyi wa Kisangani zikagaba ibitero byo gusenya indege z'intambara zitagira abapilote, drones za leta ya Kinshasa. Iri tangazo ryashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC M23, rirashinja ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo gukoresha izi ndege mu kurasa ibisasu mu buryo buhuriweho ahantu hatuwe cyane n'abasivile. Ibi bikaba byaratumye iyi ntambara ifata indi ntera yambukiranya intara ya Kivu y'Amajyaruguru igera mu ntara ya Chopo ifite umurwa mukuru wa Kisangani, umujyi ufite amateka akomeye cyane muri izi ntambara n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangoka Kisangani. Ibikubiye muri iri tangazo: kwirwanaho no kurinda abasivili. Itangazo rya AFC M23 ritangiye ryikoma bikomeye ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ribushinja kuba aribwo bwashuje intambara no gukoresha ingamba z'iterabwoba binyuze mu kurasa abasivile hifashishijwe indege za drones. Dore ingingo z'ingenzi zikuye muri iri tangazo. Ingingo ya mbere ni ukwamagana ibitero bya drones. AFC M23 ivuga ko leta ikoresha indege zitagira abapilote irasa ibisasu mu bice bituwe mu rwego rwo gutera ubwoba abaturage. Icya kabiri, igitero cya Kisangani. Mu kwitabara, umutwe wa M23 wemeje ko ingabo zawo ziri mu nkengero z'umujyi wa Kisangani zakoze igitero kigamije gusenya no guhagarika indege za drones zari zigiye guhaguruka ngo zigiye kurasa ibirindiro byabo n'abasivili. Ikindi, gukomeza imirwano. AFC M23 yashimangiye ko ibikorwa byayo bya gisirikare bizakomeza kugeza igihe ubutegetsi bwa Kinshasa buzahagarikira ubwicanyi buvugwa ko bukorerwa abasivili mu turere twabohowe. Ikindi, ubufatanye n'abaturage. M23 yongeye gushimangira ko yifatanyije n'abaturage b'abasivile kandi yiyemeje kubarinda buri kintu cyose cyabahungabanya. Igitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka n'igisobanuro cyacyo. Nubwo itangazo rivuga gusa mu nkengero z'umujyi wa Kisangani, abasesenguzi mu bya gisirikare bemeza ko ibi bitero byari byibasiye ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani Bangoka. Kibuga ni kimwe mu bibuga by'ingenzi bya gisirikare leta ya Congo yifashisha mu kohereza indege z'intambara, harimo n'izo mu bwoko bwa CH4 combat drones cyangwa drones z'intambara leta yaguze mu Bushinwa. Kugera kw'ingabo za AFC M23 mu nkengero za Kisangani bigaragaza impinduka zikomeye cyane ku isura y'urugamba. Kwaguka k'urugamba. Kuva mu ntangiriro z'intambara, imirwano yari yibanze muri Kivu y'Amajyaruguru, Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Kurenga izo mbibi kugera Kisangani mu birometero amagana uvuye Goma bigaragaza intege nke z'ingabo za leta mu kurinda umutekano w'imbere mu gihugu. Guhungabanya ikibuga cya Bangoka ni ugukura amenyo leta ya Kinshasa mu kirere, dore ko drones zari zisa n'izabaye intwaro y'ibanga y'ingabo za FARDC mu guhangana n'uyu mutwe, dore ko akenshi zagabaga ibitero bitunguranye ku birindiro bya M23. Kisangani ni ihuriro ry'ubucuruzi ku ruzi rwa Congo. Kugota cyangwa guhungabanya ikibuga cy'indege bifite ingaruka zikomeye ku bwikorezi n'ubukungu bw'igihugu cyose muri rusange. Ikindi cyagarutsweho ni urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, icyuho mu itumanaho rya M23. Imwe mu ngingo zikomeye kandi zitunguranye zagaragaye muri iri tangazo ni ukwemeza bidasubirwaho urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, wari umuvugizi wa gisirikare w'umutwe wa M23. Nubwo n'ubundi mu itangazo ryashize bari babivuzeho, ariko bongeye kubyemeza mu buryo budasubirwaho muri iri tangazo. Muri iri tangazo AFC M23 ivuga ko amaraso y'abasivile ndetse n'ay'abasirikare bacu barimo n'umuvugizi wa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma
atazibagirana cyangwa ngo yirengagizwe. Wiringoma yari isura ikomeye ya M23 yakundaga kugaragara ku mbuga nkoranyambaga no mu biganiro n'abanyamakuru ari ku rugamba, yambaye impuzangano za gisirikare asobanura ibyagezweho n'uyu mutwe ndetse akanyomoza amakuru atangazwa na leta ya Kinshasa. Ingaruka z'uru rupfu kubura umuntu nka Wiringoma nicyo gikomeye mu rwego rw'itumanaho rw'uyu mutwe. Byerekana kandi ko mu mezi ashize ibitero bya leta ya Kongo cyane cyane ibikoresha drones n'intwaro ziremereye byagize ubukana bukomeye ku nzego z'ubuyobozi bwa M23. Ibijyanye no gushaka kwihorera, kuba M23 yazamuye izina rye muri ritangazo rijyanye n'ibitero byo gusenya drones bishobora kumvikana nk'igikorwa cyo kwihorera ndetse no gushaka guca intege igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ikirere cya Kongo bakeka ko aricyo cyaba cyaramuhitanye, nk'uko byatangajwe ko drones za FARDC arizo zarashe aho bari mu rubaya. Ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu n'abasivile buri ruhande mu zihanganye rukomeje kwitana ba mwana ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. AFC M23 yashinje leta gukoresha strategy of terror yica abasivile itarobanuye. Leta ya Kinshasa n'imiryango mpuzamahanga nabo bagiye bashinjiye umutwe ibyaha byibasiye inyoko muntu. Icyakora ukuri kugaragara ku butaka nuko abaturage b'abasivile aribo bakomeje kwishyura ikiguzi kinini cy'intambara. Imirwano yegereje umujyi wa Kisangani ikaba iteje inkeke y'ihunga ry'abaturage benshi ndetse n'ibura ry'ibiribwa n'imiti, dore ko inkambi z'impunzi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamaze kurengerwa. Iri tangazo rero rya AFC M23 ryo kuwa 2026 rirerekana neza ko inzira y'ibiganiro ishobora kuba ikiri kure kwiyemeza k'uyu mutwe kugeza ibitero mu nkengero za Kisangani kugira ngo uhangane n'indege za drones ndetse n'umujinya watewe n'iyicwa rya Lieutenant Colonel Wiringoma. Byerekana ko iyi ntambara yafashe isura yo gukoresha ikoranabuhanga rigezweho drones warfare no gushakisha kunesha bidasubirwaho ku rugamba kuruta uko hageragezwa ibisubizo bya diplomasi. Ibi kandi bisigiye ihurizo rikomeye guverinoma ya Kinshasa ndetse n'ingabo z'ibihugu byo mu karere ziyifasha nka Angola yagezeyo, Tanzania ndetse n'ingabo z'u Burundi mu gushakisha uburyo bwo kurinda ibikorwa remezo by'ingenzi nka Kisangani, Bangoka, ko gufatwa kw'iki kibuga byaba ari ugutsindwa gukomeye cyane mu bya gisirikare n'ibya politiki. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane iri tangazo AFC M23 ikaba yarisohoye nyuma gato ya yuko itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryari rimaze kujya hanze, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutangaza ko zafatiye u Rwanda ibihano. Ubwo ndavuga igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'abajenerali bagera kuri 4 bakomeye mu ngabo z'u Rwanda. Ibi rero bikaba bisa nkaho ari ibintu byaziye rimwe. Rwanda rukaba rwasohoye itangazo rwamagana ibijyanye n'iyo myanzuro yafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gufatira u Rwanda ibihano mu buryo bukomeye cyane, kuko ibi bihano bafatiye u Rwanda ni ibihano bikomeye cyane mu buryo bw'igisirikare, nk'uko tuzakomeza kugenda tubigarukaho tunabisobanura. Ndetse leta ya Kinshasa ikaba iri kubyinira ku rukoma cyane ko Patrick Muyaya biciye muri ministeri ayobora y'itangazamakuru ndetse n'itumanaho ikaba yahise isohora itangazo igaragaza kwishima bidasanzwe bijyanye n'ibihano byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ngira ngo murabyumva rero uko ibintu bihagaze magingo aya. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV aho nkomeje kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Ndabakunda cyane, murabagaciro.